Alright, ngikubingelele-ke mthandi wezemidlalo ngalesikhathi ngibingelele kuphi nakuphi la ubukele khona-ke mawukuthi-ke usuku lakho lokuqala ukuyona-ke le channel awenzeke nje mntana sekhaya awulike ividiyo ebese-ke uyasubscribe kuyona-ke i-channel ungaphinde-ke uciphize i-notification bell ukuze uthole ama-notification-ke uma kukhona-ke ividiyo esiyifakayo. Sikubekele-ke nje ama-transfer umazi-ke akhona-ke kuyona-ke i-Betway Premiership sokubhekela khona futhi-ke laphana-ke kwezemnyama i-Orlando Pirates-ke umthombo ongaphakathi kwi-Orlando Pirates uqinisekisa indaba zokuthi-ke i-Orlando Pirates njengamanje-ke ibhizi inezingxoxo-ke nayo-ke laphana-ke i-Cape Town Spurs kufunakala-ke laphana-ke umdlali-ke laphana-ke umfana omncane oneminyaka ewu-18 years laphana-ke uLuke Batman. I-Orlando Pirates ifuna ukumsayinisa ngenhloso yokuthi-ke azo-eda kuyona-ke laphana-ke i-MDC laphana-ke kwi-Disc Challenge since i-Orlando Pirates-ke kunabadlali engathi-ke isibapromothile from laphana-ke i-MDC ye-Orlando Pirates singabala-ke yena-ke uSimphiwe Selebe, uSibusiso Tau njalo njalo. Kuthiwa-ke impela-ke i-Orlando Pirates ifuna-ke ukusayinisa laphana-ke uLuke Batman from laphana-ke i-Cape Town Spurs nedliwe izembe impela-ke enabadlali-ke abadingayo ukuthi-ke bakwazi ukuthi-ke bathole amathimu kuyona-ke i-Betway Premiership okanye kuyona-ke i-Disc Challenge. Impela-ke lo mdlali-ke singamlindela ukuthi-ke soon abe ngumdlali-ke wayo laphana-ke i-Orlando Pirates. Kuyona update ngiyiphethe-ke njengamanje, like ividiyo usubscribe kuyona-ke i-channel. Mina nawe sihlangabezana kwividiyo elandelayo, nisale kahle.